Yes, reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha, reka tubifurize kumererwa neza, reka tubifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Inshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Tugarutse rero aka kanya mu makuru adasanzwe, tugarukanye byinshi cyane utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Turi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa 12/2025 twifuriza intangiriro nziza z'ukwezi kwa 12, ari nako rwose tubabwira tuti umwaka urarangiye ariko byose bijyana n'ubudasa bwuje ubudasa. Turaje tubabwire byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa cyane cyane ndetse kandi bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku isi muri rusange turabadondosha tubabwire uko situation ihagaze. Mbere na mbere rero mbanza kwisuriza abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda, hari abadukurikirana bari mu majyepfo, hari abadukurikirana bari mu majyaruguru, hari abadukurikirana bari iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali. Kudeshapo rwose tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarike n'ubugingo bigume mu mitima yanyu. Ni mu gihe kandi dusuza inshuti magara zidukurikira ziri mu gihugu cy'u Burundi mu ntara nyinshi zitandukanye tutajya kurondora. Hari abari za Kirundo, hari abari za Bujumbura, hari abari za Ruyigi, hari abari mu misozi ya za Rumonge, hari abari za Makamba. Tubifurije kumererwa neza ndetse kandi tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ni cyitwa updates, ni cyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Amakuru rero adasanzwe akomeje kugenda avugwa ndetse kandi byinshi bikomeje kugenda bigaragara. Turaza kwikoza kuri kudeta bivugwa yuko ishobora kuba yakozwe mu gihugu cy'u Burundi. Ese bikomeje kugenda bicaracara ku marezo sosiyo. Numvishe nyuma yuko witwa Perezida Evariste Ndayishimiye agiriye uruzinduko muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ngakigira gutya rwose akiva iwe mu rugo mu masaha y'urukerera, ngo abahungu bari bagize gutya rwose babingiriye, baravuga bati ikigiye gukurikiraho noneho uyu mugabo araza kwisanga yaguye mu kagozi. Ni mu gihe kandi uyu mugabo yerekeje ngo muri Leta z'Ubumwe za Amerika ku butumire bukomeye na nyakubahwa Perezida Donald Trump uyoboye Leta z'Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gufatanya mu gushyira hamwe cyangwa se mu rwego rwo gushyira hamwe mu gusinya amasezerano hagati y'igihugu cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'igihugu cy'u Rwanda. Nyamuneka byose rero turabyinjiramo tuze kumenya ese iyo kudeta iri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi niyo cyangwa se ntago ariyo. Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi mbere yuko uno mugabo ngo yerekeza muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Hari bamwe mu bagabo yagize gutya rwose abanza kwambura inshingano, arabwira ati mwebwe mwicaye ku gatebe rwose mubanze rwose mu gihe icyo mwitekerezaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Byose turabyinjiramo mu gihugu cy'u Burundi tubabwire uko bihagaze. Agace kitwa Ruyigi abaturage baho bari kurira, ese bararizwa n'iki? Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko icyitwa imbonerakure zikomeje kugenda zikora ibikorwa bya kinyamaswa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko bikavuga yuko ibi byose bifitwemo uruhare na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi iyobowe n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye uri gushinzwa uruhare rukomeye cyane mu guhohotera bamwe mu baturage bashinza kwifatanya n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ni Perezida kandi Evariste Ndayishimiye ushinzwa byinshi cyane bitandukanye birimo cyane guhohotera abaturage bakomoka mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu ndetse kandi n'ahandi hatandukanye. Benshi bibaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute cyangwa se igisubizo cyabyo kiraza kuba ikihe, bigashoberana cyane muri rusange. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru turi buze kugarukaho, turagaruka ku cyitwa ikibuga cy'indege cya Kigoma muri Warikare cyamaze kwigarurwa n'umutwe wa M23. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane M23 mu buryo butunguranye cyane. M23 yakoze operasiyo idasanzwe twakwita ngo ni operasiyo Karundura, operasiyo Simusiga, operasiyo yaje gusiga uruhande rw'umutwe wa M23 bigaruriye ikibuga cy'indege cya Kigoma muri Warikare. Ni mu gihe kandi icyitwa ngo Michael Ndada International Airport hari abahagurikiriza indege za drone ndetse kandi na Sukhoi 25 biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ngo systeme za kira kibuga cy'indege umutwe wa M23 wamaze kuzinjirira. Rero benshi mu basirikare, benshi mu
ari muri operasiyo cyane cyane n'abacancuro benshi ngo batangiye gutungwa agatoki bano ba Blackwater yuko ngo batanze amakuru ya systeme zirimo zirakoreshwa mu rwego rwo kugurutsa indege zigana mu byerekezo bya hano muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko icyitwa ubufatanye buri hagati n'igisirikare cya FARDC ndetse FDNB n'abacancuro gishobora kuba cyahagarara. Ni nyuma yuko ngo aba ba Blackwater bakorera ngo mu kwaha ko gushaka amafaranga ariko ngo nta rukundo na rukeya bafitiye ababafashe kugira ngo baze kubafasha kurwana. Bivuga yuko rero iki ari ikibazo gikomeye cyane nyuma yuko n'ubundi ngo aba Blackwater bo bakomeje kugenda babwira uwitwa Kisekedi Shirombo ndetse kandi babwira na Perezida Evariste Ndayishimiye yuko nta mwanya bafite wo kuba bagira gutya ngo bakore icyitwa advance cyangwa barwanire ku butaka, ngo ahubwo bo icyo bafite cyangwa ubushobozi bifitemo ari ubushobozi bwo kurwanira mu kirere bakoresheje zino ndege z'intambara. Ni urugamba rero ubona yuko rutoroshye kandi ni urugamba ubona yuko rukomeje kugenda rukomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi bibaza bati rero iherezo ry'ibi bintu riraza kuba irihe cyangwa se iherezo ry'ibi bintu biraza kugenda bite? Bikagenda byibazwa na buri muntu wese, aho ubona yuko urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane ngira ngo tunasubiramo gatoya inyuma, witwa Perezida Evariste Ndayishimiye we leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bamwe mu banyepolitike ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kwijundika uno mugabo nyuma yuko ngo uno mugabo abasirikare be bakomeje kugenda bashinzwa ubugambanyi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi byose bikomeje kugenda byibazwaho na buri muntu wese bati rero iherezo ryabyo cyangwa se igisubizo cyabyo kiraza kuba ikihe? Benshi bakavuga bati amasezerano hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se amasezerano hagati y'ingabo za Kinshasa n'ingabo z'u Burundi ashobora kuba yahagarikwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hakaba harebwa ikindi kintu gikorwa, nyuma yuko ingabo za Kinshasa cyangwa se za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje kwijundika abarundi bavuga yuko ngo aribo bafite uruhare mu bikorwa byinshi bitandukanye bikomeje kugenda byiganza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ngo no gutsindwa gukomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, aho FARDC yo ikomeje gushinza abasirikare b'abarundi ngo gutanga amakuru fatizo ku bikomeje kugenda bigaragara ku rugamba cyane cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi abarundi bo bavuga bati twebwe ntacyo tutari gukora, aho batwohereza mu misozi ya Zamwenga, Walungu cyangwa se Minembwe, ntacyo tutari gukora kugira ngo dufashe aba basirikare batari ko niba andi nashima cyangwa bakomeje kugaragaza yuko gutsindwa kwabo twebwe tubifitemo uruhare, nta kindi kintu twakora cyangwa se nta kindi kintu twavuga muri ibi bikomeje kugenda bigarukwaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bati rero niba bari kutubona mu ishusho yo kuba twaba abagambanyi kandi baratwitabaje kugira ngo tubafashe, igisubizo gihari nuko twahagarika amasezerano ari hagati yacu, hanyuma ubundi tukareba uburyo twubura izindi peji zuko twareba uburyo twebwe twicungira umutekano mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko nanone bikagaragara yuko bigoranye cyane ukurikije ko FARDC na FDNB uvuga ati twebwe turamutse tuvuye Uvira akaga katubaho ikitwa Bujumbura nacyo cyaba gisumbirijwe. Nyuma yuko kandi mama ko yatatu bivuga ati mu gihe abarundi bakomeje gusapotinga FARDC cyangwa gufatanya nayo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, baba babita abagambanyi baba batabita abagambanyi, bati igihe cyo kwihorera nitwihorera tuzihorera mu buryo bwa kinyamwuga kandi nitwihorera tuzakubita ababaza ikitwa mu gihugu cya Kongo. Rero ubu ibintu byahinduye isura, ibintu byakomeye cyane by'umwihariko mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane mu misozi ya hano za Warikare. Mu bice byinshi bitandukanye navuga yuko bikomeje kuberamo ihurizo ridasanzwe. Navuga yuko ari mu misozi yahitwa za Wenga, navuga yuko ari mu misozi ya za Mubanda, aho byavuzwe ndetse kandi byemejwe yuko FARDC ndetse kandi n'icyitwa Wazalendo bongeye kwisanamo ahitwa Iwenga hafi y'umuhanda Route Nationali 529 uva mu byerekezo by'ahitwa Taweza werekeza ahitwa Wenga na Mubanda. Nukwisonamo rero gukomeye kwaje gutuma nyuma kwaje guterwa nuko FARDC ikomeje kugenda igerageza kohereza abasirikare benshi baba Wazalendo mu duce twinshi dutandukanye twahariye muri Kivu ya ruguru ndetse kandi na Kivu y'Amajyepfo. Ariko nanone ukumvikana ku rugamba cyangwa se uburyo bwa operasiyo uburyo ziba zateguwe cyane, Wazalendo zikavuga yuko zikomeje kugirwa ibitambo by'abandi basirikare ku rugamba nk'uko bikomeje kugenda bigarukwaho. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru dufite aka kanya mu misozi myinshi itandukanye turi buze kugarukamo, turaza kugaruka mu misozi myinshi itandukanye ya hariya za Buringa, turinjira za Makombo, twikoze Byungu n'ahitwa za Muriri Ntoto, no mu tundi duce dutandukanye Miyanga n'ahitwa za Busurungi, mu misozi yahitwa za Kirambo n'ahitwa za Nyabitekele. Tubabwire uko bihagaze hariya muri Warikare rwose, aho ibintu bikomeje kuzambonetse kandi
bikomeje no kugenda bikomera cyane. Ni mu gihe kandi uretse muri iyo misozi no mu byerekezo bya hariya za Mwenga, hariya mu birembo bya Mwenga rwose ngo harasiwe icyitwa abasirikare b'abarundi, ahitwa za Musanze n'ahitwa za Kakanda mu misozi ya za Bungarama na Bukenze, icyitwa abasirikare b'abarundi bagize gutya bafata umwanzuro wo kwihungira hariya muri ya byerekezo byara rwose muri Mwenga, nyuma y'uko n'ubundi imisozi y'Mwenga cyane cyane ku muhanda route nationale 2 hakomeje kugenda hakomeje kugenda hahungwa n'abasirikare ba FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Ni mu gihe kandi uretse ibyo biri kubera mu misozi y'Mwenga turi buze kugarukamo cyane cyane ya misozi ya za Karundu, tukagaruka za Bungarama, Bukenze n'ahitwa Rusenge n'ahitwa za Irombwe, naho ntabwo ibintu byoroshye hariya mu misozi y'Mwenga, ariko cyane cyane Sud Kivu yose turaza kuyataka, twatakira misozi ya za Walungu, aho ibintu bikomeje kuvugwa yuko M23 ikomeje gusya itanzitse icyitwa Muwazalendo n'umusirikare wa FARDC ikomeje kumukubita ahababaza. Ni mu gihe kandi mu bindi biri kuvugwa ndetse kandi biri kugaragara ku rugamba mu misozi ya za Walungu, ahitwa za Kashongerwe, mu misozi ya Ngweshe n'ahitwa za Nduba, ahariye mu misozi za Rubimbi, nyuma y'uko umutwe wa M23 bivuzwe yuko uhinjiye aka kanya, biravugwa yuko ngo uruhande rw'abasirikare b'abarundi mu buryo budasubirwaho ngo bakomeje kwitana ba mwana n'abasirikare ba FARDC, bakomeje kwitana ba mwana n'abasirikare b'Abazalendo, aho bamwe bavuga bati ni mwebwe muri kutugambanira, abandi bavuga bati ni mwebwe muri kutugambanira. Ibi ni ibibazo rero bikomeje kugenda bigaragara yuko bikomeje guteza icyuho ndetse kandi n'ikibazo ku rwego rudasanzwe. Benshi bibaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute, cyangwa se igisubizo cyabyo kiraza kuba ikihe? Mu misozi ahitwa Iregabatonyi, ahitwa za Mitanda, ahitwa za Ihembe rwose hariya za Nzebira, hari byinshi biri kwavugwa. Icyitwa mu FDLR yafashwe miri, abagera ku 9 baba FDLR ndetse kandi na za Wazalendo zitagira ingano 41 zahafatiwe rwose. Ibi byose turabyinjiramo tuze kubabwira uko situation ihagaze muri bise bya Sud Kivu ikomeje kuvugamo byinshi. Si gusa kandi turinje mu misozi ya hariya za Minembwe, cyane cyane mu byerekezo by'ahitwa za Kakuku ya 2, turinjira za Kamombo, twinjire zitwa za Ruwerera, twinjire za Murembe, tujye mu misozi ya hariya za Kiyanda, twinjire mu misozi ahitwa za Mokanga, twinjire za Kalungara, za Kahamba hafi ya za Musingiro ku muhanda wa Nationale 5 uva Minembwe werekeza za Fizi, tumenye uko situation ihagaze. Hari byinshi biri kwavugwa rero. Deployment zakamejeje zavugiza ubuhuha kubadirisha bamwe mu basirikare ba FARDC bari kuzanwa mu gace hakurwamo abandi hazanwa abarundi, nkuko amakuru ari guturuka muri bino bice. Ubona yuko ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo, ubona yuko ibintu bikomeje kugenda bizambazamba uko umunsi ugenda uza haza undi. Si gusa kandi turinje mu misozi yahitwa za Uvira, tubabwira ibiri kubera za Kawezi. Deployment ubu zakamejeje ziri kuvuza ubuhuha mu misozi ya za Kiriba, mu misozi ya za Runingo, mu byerekezo bya Tema, Kiku ndetse n'ahitwa za Useni, ahitwa za Kanjoka. Hari byinshi biri gukorerwayo ndetse kandi hari byinshi biri kwavugwa. Ese ni ibiki? Byose tubyinjiramo tumenye uko bihagaze. Ese mwamwabimenye yuko icyitwa FDLR zimaze igihe zigira ku 2300 zitozwa n'igisirikare cy'u Burundi FDNB kufatanya bukomeye n'igihugu cy'Ubirigi, zaba zigiye kuzanwa mu misozi hano muri Sud Kivu. Wabimenya gute rero utazi ibyo igisirikare cy'u Burundi gikomeje gura nabyo ku rugamba, aho gikomeje kugenda gitereranwa bikomeye n'abasirikare ba FARDC, ariko none FARDC ivuga yuko ngo icyitwa umurundi ari umugambanyi. Ni mu gihe kandi umurundi we ari kuvuga ati rwose twebwe ibintu ntago bishoboka, na nubwo tubyumva ukuntu bamwe mu basirikare ba FARDC bakomeje kutwita abagambanyi. Si gusa kandi turinjira mu misozi yariya za Uvira, ku muhanda route nationale 5 uva ahitwa za Bukavu werekeza za Uvira, hafashwe bamwe mu baturage bari biviriye ahitwa za Rubarika bigiriye za Ruburure, baciye ku muhanda route nationale 5 bavuye za Rubarika bamanuka ahitwa za Ruburure ngo bagera ahitwa Ruberizi n'ahitwa Rungutu, bamanuka gato berekeza mu mihanda ahitwa za Kidija n'ahitwa za Kihande, bagafatwa namwe mu basirikare ba FARDC
babashinja yuko ngo aba baturage bavuye muri eneo z'umutwe wa 23 ngo baciye ku mabariyeri ari muri ya misozi ya za Mushereza n'ahitwa za Dembe muri Sud Kivu, muri ya misozi y'Iminembwe. Ingabo z'u Burundi n'aba FDL n'abasirikare ba FARDC bamaze kugira gutya rwose bagafunga. Ni bibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda biba ihurizo ndetse kandi biri kwibazwa no buri muntu wese bati ibi bintu biraza kurangira gute ko bikomeje kugenda biba ihurizo, kandi buri muntu wese uri kwibonesha amaso ari kuvuga yuko aho kugira ngo bigabanyuke ahubwo ariko bikomeje kugenda bibyongera ubukana. Si gusa kandi ubu M23 nyuma yuko ifunze ku muhanda wa Nationale 5 uva Kamanyola werekeza ahitwa za Bideka na Rubarika ikamanuka yerekeza za Ruburura n'ahitwa za Kisuzi na za Kabumenge, imisada y'abasirikare muri ano masaha iri kwiyongera, ibifaru bihetse ibitwaro ndetse n'abasirikare benshi cyane bavuye muri ya misozi yegereza Nyangezi bakomeze kuza muri ya misozi ya za Musheni bamanuka za Bideka bazanye ikitwa intwaro zidasanzwe n'abasirikare b'intarumikwa b'abakomando baje kugira gute gukubita ababaza ihuriro ry'igisirikare cya FARDC ndetse n'ikitwa abafatanyabikorwa babo nyuma y'agasuzuguro gakomeye k'abasirikare ba FARDC ndetse n'ikitwa abafatanyabikorwa babo by'umwihariko FDNB n'abawazarendo bakomeje gushinjwa kwica cyangwa se guhemukira abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Si ibyo gusa kandi byose turabihuza n'ibiri kuvugwa n'ibiri gukorwa mu misozi itandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kwikoza gato tugarutse inyuma gato muri teritwari ya Masisi tuze kubabwira ibiri kuvugwa yuko M23 hariya za Rushowa no mu misozi ya za Kazinga, mu misozi ya za Bugabo, hari mu misozi yegereza Kisuma na Mumba, M23 ngo ikomeje gufata miri aba FDLR n'abawazarendo. Ibi kandi bikaba bikomeje kugenda bikorwa uko umunsi ugenda uzaza undi, bikavuga yuko kandi biri gukorwa mu buryo budasubirwaho nk'uko umutwe wa M23 ukomeje kugenda uvuga yuko rwose ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera, ariko bo bari gukora kimwe cyose gishoboka kugira ngo bahangane n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ikitwa abafatanyabikorwa babo uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni ibibazo rero M23 ikomeje kugenda ishakira igisubizo, ni ibibazo M23 ikomeje kugenda ishaka buryo ki ibikemura, ibibazo byiganjemo agasuzuguro ka FARDC ndetse n'ikitwa abafatanyabikorwa babo. Ni nyuma yuko kandi nanone bivuga yuko FARDC nubwo ibi byose biri gukorwa, ndi kubabwira iyo misozi ya za Kisuma mbabwira Mumbura mbabwira ahitwa misozi ya za Kahundu hafi y'imihanda nka Route Nationale 529 uva za Kahundu werekeza Matana na za Shekatiti, mu misozi yegera za Mushakara muri Sake akomeje gufatirwa za wazarendo. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uretse iyo misozi ikomeje gukorerwamo ibyo bintu, biravugwa yuko M23 ubu ngubu nayo ngo yatangije akazi kadasanzwe ko gukorana na societe civile kuruta uko bakoresha ingufu mu rwego rwo kurebera hamwe ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu bice byinshi bitandukanye byo muri teritwari ya Rushuru, teritwari ya Masisi, Rubero na Warikare, aho FARDC ikomeje kugenda yifashisha igerageza kohereza ikitwa ingenza cyangwa se abantu abagerageza rwose gutanga amakuru ku biri gukorerwa mu bice byinshi bitandukanye. Amakuru rero twihuse cyane ntago nshaka ko dutinda muri izi mfunyamfunyi kubikomeje kugenda bivugwa cyane. Nk'ubu rwose ndababwiza ukuri kandi biremezwa yuko imisozi yahitwa za Karungwe, iriya misozi yegereye ahitwa za Kirungu, abasirikare b'aba FDLR abasirikare b'abazarendo bakomeje kugenda barundwa muri bino bice, ari nako kandi ibi bice bya za Katongo, ibice bya Kitu, Gomba na za Muheta na za Kitara, nyuma yuko aba FDLR bakomeje kugenda bahungishwamo cyangwa bahakurwa. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ubu ngubu ngo byateje akavuyo ndetse kandi uko abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bahahunzwa herekezwa aba FDLR ndetse n'abawazarendo n'abasirikare ba FARDC. Iki ni ikibazo ngo giteje inkeke uruhande rw'abaturage batuye Uvira, bavuga yuko ngo nubwo Abarundi nabo bakomeje kwivanga gukorana n'aba FDLR mu bikorwa bibi cyangwa ibikorwa by'ubwicanyi hano muri Sud Kivu cyane cyane ino misozi ya za Uvira, bavuga yuko Abarundi nta kintu bari babatwaye wenda ugereranyije n'ibikorwa by'abazarendo n'abasirikare ba FARDC nyuma yuko Abarundi bahawe imbaraga
ariko nanone abarundi bagashinzwa kwitwikira amajoro bakajya gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo ibikorwa by'ubwicanyi, ubusahuzi bwa hato na hato bukomeje kugenda bukorwa bugatera ikinkeke cyangwa se ikibazo ku rwego ruri hejuru. Nshuti bavandimwe rero ndababwiza ukuri ko ibya Uvira byo rwose bikomeje kuba agatereranzamba kanyina wa nzamba, ariko igiteye inkeke ndetse kandi cyo kwibazwaho ku rwego rudasanzwe, nubwo wumva ngo ubwicanyi buri gukorwa, nubwo wumva ngo deployment FARDC iri kugenda izikora ihungisha abarundi bakora mu misozi yanga za Gomba, za Muheta na Kitara na Karungwe, abarundi bigira hariya za Kavimvira na za Kiroma, bigira muri misozi ya za Mwange, muri misozi ya za Kirwa na za Runingo, biravugwa yuko ubu imigambi ikomeye cyane ifitwe n'igisirikare cya FARDC bo bari kuvuga yuko abarundi operasiyo bari gukora zo kubakora mu duce tumwe na tumwe ntago ngo bagamije gukora iki, ngo ntago bagamije guhagarika amasezerano nk'uko ngo biri kugenda bitangazwa mu binyamakuru byinshi bitandukanye, ariko nanone bikavuga yuko amwe mu masezerano yabaye hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC yagiye asinyurwa, yagiye agabanyirizwa ingufu cyangwa se akomeje kugenda bigura intege nyuma yuko ibintu ubona yuko bikomeje kugenda biba bibi cyangwa se bikomeje kugenda bikomera uko umunsi ugenda uzaza undi. Ahitwa za Kayaja mu misozi ya za Munanira, za Shenge na za Kirungu, ubu ngubu icyitwa umusirikare wa FARDC mu Special Force mu komando yafunze, yabannye, yambariye urugamba. Biravuga yuko ubu biri kuvuga ndetse kandi biri kwemezwa yuko iriya misozi ya za Rungutu, Sanje na Remera, iriya misozi y'Umurenge, za Mushereza, Dembe n'ahitwa za Kihande, ubu M23 ngo bari gukeka yuko yamaze kugerayo. Ni nyuma yuko kandi ubwicanyi bukomeje kugenda bukorwa muri bice aho abaturage benshi batuye muri turiya duce bakomeje kugenda bashinzwa gukorana bya hafi n'icyama cya M23. Ni mu gihe kandi abaturage batuye muri misozi ya za Dembe, za Mushereza n'abatuye muri misozi ya za Kihane na Kingwengwe bo bakomeje kugenda bahakana ibikorwa bikomeje kugenda abishinzwa abaturage batuye muri bice ngo byo gukorana n'umutwe wa M23, ariko nanone bigaca amarenga yuko FARDC yo ifite ubwoba bukomeye yuko n'ubundi imisozi bibwira yuko barinze hano muri Sud Kivu cyane cyane hano mu bice bya za Uvira, byanga bikunda ngo umutwe wa M23 ufite gukorana bya hafi n'abaturage batuye muri bice, bikavuga yuko ari nayo mpamvu uyu mutwe nyamuneka wigarurira ibice byinshi bitandukanye. Amakuru rero nshuti bavandimwe yuko imisozi yahitwa Zanduba, Gombe, Budodo, ahitwa Zangweshe, nyuma yuko umutwe wa M23 winjiye muri misozi ya za Walungu, biravuga yuko ubu akakanya uyu mutwe amaze gushinga amatako ku muhanda Rutesonari kabiri ahitwa za Kashongerwe mu rwego rwo gukomeza kurengera icyitwa societe civile ngo y'abaturage bituriye rwose hariya muri Sud Kivu, nk'uko amakuru akomeje guturuka muri biriya bice bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi rero bibaye nyuma yuko n'ubundi ngira ngo nagiye mbabwira ukuntu abarundi bahunze ibisozi ya hariya za Nduba bagahunga za Karambi, M23 kinjiramo nta mushitsi. Ubu rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko iriya misozi ya za Kashongerwe, iriya misozi ya za Karambi ndetse n'ahitwa za Gombe, ubu ngubu M23 yamaze kwashinga amatako ndetse kandi ngo yiteguye gukubita ababaza uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse n'uruhande rw'abafatanya bikorwa babo, nk'uko amakuru akomeje guturuka ku mirongo imbere ku urugamba ubona yuko rwakomeye ndetse kandi urugamba ubona yuko rwabaye ihurizo nshuti bavandimwe rwose, kandi bikavuga yuko ibi bintu bikomeje kugenda biba ihurizo ndetse kandi bikomeje kugenda binakomera cyane muri rusange. Ibi rero ndagira ngo tubiveho bya Sud Kivu, ngira ngo imisozi ya Zanzibira FDLR zafashwe ngo 9, abarenga 40 abawazarendo barafatwa, abarundi bafashwe benshi, ariko bikanavuga yuko abarundi bo bakomeje ngo gushaka amanimero rwose ngo y'abantu babarizwa mu cyama cya M23 bakisabira kukinjiramo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko M23 yo ikavuga yuko atari uko igisirikare cya M23 gikora cyo gikora mu buryo bwa kinyamwuga. Nyamuneka ibyo ni ibintu bamugomba kumenya kandi mukambimenya neza. Abarundi rwose ngo bakomeje gusaba M23 mu ibanga rikomeye, bati wadufashije rwose tukareba yuko ino misozi za Kitopo, Kapanga, Tumungu, Kabangwa, Ibashiro, Kisekwa, za Miyendo na za Bilanga, za Rorera hano muri Minembwe rwose natwe aha hantu ho kugira ngo tuboherezwe nk'abantu baje guhangana na societe civile cyangwa tuje guhangana n'abantu baharanira uburenganzira n'ubuzima bw'abaturage,
mwadufashije tukareba uburyo ki duhangana n'umwanzi D, ko umwanzi wanga mama 23 ko na abayanga icyitwa Imana rwose. Nyamuneka ibintu ntago biba byoroshye, warikare rero, ibintu ntago ibintu byoroshye mu misozi ya za Nyamiyanda, Mubanda n'ahitwa Wenga, Zangora, anahitwa za Mitusenge, ngo deployment zakamejeje. FRDC ikomeje kwarunda icyitwa abasirikare benshi, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka muri ibi bice akomeje kugenda tugeraho umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange.